Dobar dan, Laslo Kovač sam iz Mađarske, od podruma Kovač Hormot. Mi smo Šokci iz Mađarske Baranje, tamo radimo, tamo proizvodimo svoje vina, svoje vinograda i sad smo došli ko gosti da pokažemo isto vina i u Hrvatskoj. Puno imamo bijela grožđe i crna, imamo u Vilanju i u Vršendi, to je jedno selo od Mohača, nedaleko od Mohača. Tamo radimo sve to, flaširamo i ova flaširana vina to nudimo na tržište. Ja sam rođen u Mađarskoj, ali moji roditelji isto su Šokci, svi do spram dide, svi su tamo. Mi smo još u Austro-Ugarskoj, Mađarskoj, kad je to bilo zajedničko, oni svi su tu živjeli. I zato kažem, mi smo isto Baranja koji tu jedno strane i drugo strane i mi držimo svoje nacionalnosti i sada sve naše programe i sa dicama učimo se, imamo i škole, vrtića i mislim skoro svaki dan. I kod kući samo šokački. Mađarski samo u školi. Kad smo začeli u školu, onda smo morali naučiti mađarski, jer tamo mora se učiti mađarski. Da. Učili smo i šokački i mađarski, jer poslije u školama nismo mogli drugačije. Da. I sada još, isto uči se i sad već hrvatski, uči se i oni isto uču dvojezično jezik i mislim samo sad nema toliko, stari nisu toliko već ne živu i zato ne može se toliko da snimamo svoj jezik jer svatko ide na svoj posao, na svoj život i nismo toliko zajedno kao prije bilo 50 godina. Zato smo došli ovdje u Osijek na vino umjetništvo festival jer tu ima puno ljudi, možemo opet pričati, pokazati vina jer vino je samo od priče. Da. Najviše priča. Da. Od tome može se najviše, samo od nogometa može se više pričati.